Ljudi, Cuki ovdje, dobrodošli nas do još jedan video i ljudi, kao što možete da vidite u današnjoj epizodi vraćamo se surfovanju na Deep Webu i ljudi, u ovoj epizodi sam izdvojio još luđe sajtove nego u prethodnoj i posjetit ćemo jedan sajt koji navodno predstavlja posljednji sajt na internetu. Dakle, da, dobro ste me čuli ljudi, ovaj sajt bi trebao da bude granica između interneta i realnosti i vrlo interesantan, i ono što je još zanimljivije jeste činjenica da se nalazi na Deep Webu. Pre nego što se bacimo na samo surfovanje, kao i uvek podsjetit ću vas da obavezno lupite like i subscribe i naravno kliknete na zvonce kako biste bili obavešteni za buduće videe, a možete me zapratiti i na Instagramu kako biste mi pokazali dodatan support. Pa hajmo sada ljudi, bez puno zadržavanja, da se bacimo u današnje surfovanje. Kao i svako od prethodnih epizoda ljudi, i ovu epizodu započinjemo na HiddenVQ, sajtu zahvaljujući kojem zapravo i dolazim do većine linkova koje vidite u ovim videima. Međutim, nećemo se ovdje dugo zadržavati, već ćemo odmah preći na naš prvi sajt za danas, koji se zove Spyware Watchdog. Ovo mesto ljudi zapravo predstavlja jedan vrlo koristan web sajt na kome možete naći informacije o tome koji softveri danas ili programi koriste spyware. Za sve vas koji ne znate, spyware je u suštini vrsta virusa koja u pozadini uzima vaše informacije i na taj način vas donekle i špijunira. Te informacije su dosta vredne i one se najčešće prodaju na internetu i na taj način su na primjer socijalne mreže kao što su Instagram i Facebook u potpunosti besplatne. Tačnije, mi ih praktično plaćamo našim informacijama. E pa zahvaljujući ovom sajtu ljudi, vi ćete sada biti u mogućnosti da pratite koji programi zapravo koriste spyware. I zahvaljujući tome ćete moći da odlučite da li želite da koristite neki program ili jednostavno želite da ostanete anonimni. Sada ćemo da kliknemo na ovaj article i kao što možete da vidite, ovdje nam je vrlo brzo učitao sve web brauzere koji koriste spyware. Dakle, među njima su vrlo popularni brauzeri kao što su Google Chrome, Opera, Mozilla i tako dalje. A dole kada scrollujemo možemo vidjeti i online content platforme, dakle Snapchat, Instagram i YouTube definitivno koriste spyware. Pomerit ću svoj facecam kako bi vam bilo lakše da to vidite, ali da ljudi, u suštini većina mainstream sajtova koje mi danas koristimo zapravo nažalost koristi spyware softvere. I jednostavno ljudi, za sve vas koji ste igrali Watch Dogs 2 znate da je glavni neprijatelj iz te igrice jednom rekao nešto vrlo interesantno, a to je da svi ljudi koji se bore protiv spywara i svih ovih softvera koji vas špijuniraju danas zapravo vode nevidljivi rat, tačnije rat koji nikome nije potreban, jer jednostavno većina ljudi se nažalost zapravo ne razume dovoljno u tehnologiju da bi shvatila šta zapravo ovaj spyware predstavlja. I zbog toga bi mnogi zapravo i izabrali da im Instagram bude besplatan, a da prodaju svoje informacije na internetu. Zaista je to donekle mač sa dve oštrice, jer kao što i sami znate, te se informacije mogu hakovati i onda iskoristiti za neke mnogo loše stvari, kao što se i puno puta dešavalo u prošlosti. A za sve vas koje interesuju takvi incidenti, savjetujem vam da pogledate incident hakovanja PlayStation Networka 2012. godine. To će vam najbolje objasniti zašto je spyware zapravo loš koliko je i dobar. Dakle da, istina je da su sve ove stvari nama danas besplatne, ali ipak postoji neka pozadina iza te priče. Interesuje me ljudi vaše mišljenje o ovom sajtu i o spywareu nakon ovoga što sam vam sada ispričao, i da li ćete možda nešto od ovih programa prestati da koristite kako biste sačuvali svoju anonimnost. Sada sa Spyware Watchdoga prelazimo na sajt CryptoStorm koji predstavlja prvu VPN uslugu koja je u potpunosti bazirana na kriptovalutama. Sada ste verovatno možda zbunjeni kakve veze uopšte imaju kriptovalute sa VPN-om. E pa ljudi, kao što i sami znate, bez VPN-a je praktično nepreporučljivo da koristite Deep Web, a s obzirom da se preko 90% transakcija sa kriptovalutama dešava na Deep Webu
onda vam je zaista potreban neki VPN koji je dovoljno dobar da vas zaštiti na ovoj strani interneta. E pa tu onda glavnu ulogu igra CryptoStorm, koja je najpopularniji VPN na ovoj strani interneta. Dakle ljudi, ja sam ga bukvalno sada fantastično izreklamirao, a ne znam ni kako se koristi, iskreno da vam kažem, ali moram da priznam da im je sajt vrlo interesantan. Tu možete da vidite sve basic stvari koje svaki VPN jel te nudi, i ono što je interesantno jeste kako je on baziran u Evropi, pa te i tu ima najviše zapravo lokacija gdje se možete povezati, među kojima je i Beograd, koliko mogu da vidim, što je meni lično interesantno. I naravno, kada dođete do ove stranice gdje možete da plaćate, iznenađujuće je to kako vam ovaj sajt zapravo nudi da platite i PayPalom ili kreditnom karticom, a ne morate nužno da plaćate kriptovalutama. A također ljudi, vidimo ovdje da imaju i social media platforme, tako da hajde da kliknemo možda na njihov Twitter, čisto da vidimo šta će se dogoditi, s obzirom da je Twitter najpopularnija socijalna mreža od onih koje se nudilo. I da, kao što možete da vidite, oni na Twitteru imaju 6.500 followera, što uopšte nije loše s obzirom da je VPN u pitanju. Dakle, imaju definitivno lojalnu publiku iza sebe koja ulaže novac u ovaj VPN, što mi govori o tome kako je on verovatno jako dobar u svom poslu. Tako da ljudi, ovo vam je prvi 100% VPN koji funkcioniše na Deep Webu i u potpunosti je baziran na kriptovalutama. A sada sa CryptoStorma prelazimo na posljednji sajt na internet. Da ljudi, dobro ste me čuli. Dakle, sajt koji trenutno vidite pod imenom Endchain je navodno posljednji sajt na internetu. Što to zapravo znači ljudi? Pa iskreno da vam kažem, nisam ni ja u potpunosti siguran, ali ono što je moja pretpostavka jeste da je osoba koja je stvorila ovaj sajt zapravo iskoristila kompjuterski algoritam kako bi za njegovo stvaranje na Deep Webu stvorila posljednju kombinaciju onion linka koja bi ikada mogla da postoji u istoriji. Interesantno je i to kako kad uđete na ovaj sajt, prva slika koju tehnički vidite jeste i ova gdje piše "This is the end", tačnije ovo je kraj interneta. Međutim, iako je vrlo epski to što je ovo posljednji sajt na internetu, ono što će vas verovatno iznenaditi jeste to kako se on ne koristi zapravo ni za kakve ilegalne stvari, jer kao što možete da vidite, pravila ovog sajta su da ne smete ništa ilegalno pod američkim zakonom da kačite, kao i bilo koje druge potencijalno audio i vizualno ilegalne stvari. I naravno nema spamovanja i ostalih gluposti. A ovaj sajt ljudi u suštini služi kako biste na njemu kačili interesantne fotografije. Dakle, to je u prevodu cela poenta ovog sajta i kao što vidite ovdje se upravo updateuju slike, dakle neko upravo kači neke nove slike, a sada ćemo na primjer da uđemo u jednu od tih fotki čisto da vidimo šta će se dogoditi i da vidimo što ćemo dobiti. Ok, već vidim da ćemo dobiti nešto zbog čega ću, izgubiti monetizaciju, ali u pitanju je neka manga ili neki anime. Ok ljudi, kao što možete da vidite, upravo nam učitava sliku koja je zapravo ovog trenutka dok ja ovo snimam okačena na ovaj sajt. I u pitanju je verovatno neka fan-made manga, nemam pojma iskreno šta da vam kažem, vidim da nešto ne želi da učita do kraja, ali da ljudi, kao što možete da vidite, na ovom sajtu praktično kačite cool slike, nešto što ste stvorili, nešto što ste možda želili da podelite sa internetom, a što ne smete da okačite na druge delove interneta ili praktično šta god vam padne na pamet. A ljudi, sudeći po slici koju sada verovatno vidite na ekranu, ovaj sajt uglavnom je rezervisan za anime i manga content kao i fan-made stvari. Sada prelazimo na jedan vrlo kritičan sajt za koji sam dosta razmišljao da li uopšte da ga ubacim u ovu epizodu, ali bio sam u fazonu ok, rizikovat ću, mada ću verovatno dosta toga cenzurisati. U suštini, sajt u pitanju zove se Brain Magic i na njemu možete kupiti psihodelične supstance. Dakle, za sve vas koji ne znate šta su psihodelici, ovo su supstance koje vas teraju da vidite različite stvari, nemam pojma kako da vam objasnim, možete da googlete, zaista je kritična stvar u pitanju, ali da ljudi, kao što možete da vidite, ovdje možete navodno kupiti te supstance i razlog zašto sam odlučio da ga prikažem u ovoj epizodi jeste zato što sam želeo samo da vidim cene tih stvari, iskreno. Tako da, kao što možete da vidite,
150 grama nečega što neću imenovati može vas koštati $570. I logično, ovo se plaća u Bitcoinu. Međutim, ljudi, s obzirom da ovi sajtovi najčešće ne updateuju svoje Bitcoin valute, tačnije to koliko nešto vredi u Bitcoinu, ja ću sada začas da ukucam koliko bi ovih Bitcoina bilo u US dolarima i da uporedim da vidim čisto kada su oni posljednji put updateovali ovaj sajt. Ovo bi bilo $570 otprilike, a na Brain Magicu, ako se ne varam, to je zapravo i cena. Dakle, ovaj sajt je očigledno vrlo aktivan i skoro updateovan, tako da to je poprilično jezivo i iskreno da nemam VPN, poprilično sam siguran da bi mi sada policija kucala na vrata, ali da ljudi, ovo je bio Brain Magic i prelazimo dalje na sljedeći sajt. Ok, ovo je nešto što zaista nisam očekivao. Dakle, ljudi, da li mi verujete da je ovaj sajt bukvalno postojao na internetu pre manje od pola sata i evo sad ga je policija uhapsila. Dakle, posljednji sajt koji smo trebali da postimo u današnjoj epizodi je bio zapravo sajt na kome je mogao da se kupi onaj čuveni Deep Web Mystery Box. Međutim, sada kada sam probao da uđem na njega, izašla mi je ova poruka. Dakle, kaže, this dark web marketplace has been seized by the State Police of Lower Saxony, Central Criminal Inspection, Oldenburg, in conjunction with Europol. U prevodu, ljudi, engleska policija zapravo ugasila ovaj sajt pre manje od pola sata. Tako da, evo, kao što vidite, ovo se desi i ovako izgleda kada se ugasi neki sajt na Deep Webu i kada ga policija provali. A ovdje su, kao što sam vam i rekao, mogli da se kupe oni mystery boxevi koje su mnogi ljudi unboxovali pre par godina na YouTube-u. Ljudi, sa ovim sajtom završavamo današnju epizodu i žao mi je što nismo mogli da ga postimo, ali možda i bolje što nismo uspjeli da uđemo, jer ko zna šta bi se desilo da smo bili tu u trenutku kada je ovaj sajt padao. Mislim da bi bilo epski, ali definitivno veliki rizik. I da, ljudi, kao što vidite, ja zaista ovdje rizikujem sve za vas, tako da bi mi puno značio vaš support. Obavezno lupite dole like i subscribe i kliknite na zvonci, zapratite me na Instagramu jer kao to zaista dosta znači. A ljudi, mi se vidimo u sljedećoj epizodi Deep Web brauzovanja. Ja sam bio Cuki, a do tad, pozdrav!